Pozdrav ekipa, kao što ste mogli vidjeti imamo brdo kutija za otvoriti. Ovo su narudžbe koje su stigle u roku od nekih zadnjih 2 tjedna. Nisam ih stigla sve otvoriti, za neke sam čekala vas. Jednu sam snimila prije jer mi je trebalo neke stvari koje su bile unutra, tako da krećemo. Idemo prvo sa Best Secretom. Ovo je jedna crvena haljina koja nije moja, tako da ju neću otvarati. Stavit ću samo sa strane. Kardigan. Također nije moj. Mi se tako družimo za narudžbe pa nam je jeftinije. E sad, jedna majica koja je moja. Vidimo. Radi se o običnoj crnoj majici koja je malo kratka. Sad vidim da je malo kraće rezana. Ovo je L veličina i ovaj dio ima onak malo presijava se. Print mi je bio interesantan pa sam ju zato uzela. Bila je nekih 60-ak i nešto sitno kuna na sniženju. Ali je prilično kratka. Ne volim tak rezane majice pa budemo vidjeli kad ju isprobam kako izgleda. Ali print je interesantan za ljeto pa ajde. Sljedeća stvar koja je bila u toj narudžbi su tenisice. Ajde da vidimo da li sam pogodila. Htjela sam roze tenisice i ove su bile na super akciji. Su Tomijeve tenisice. Onak baš su prilično u nijansama roze. Bile su na akciji sa 1000 kuna na 540, ja mislim. I svidjele su mi se, tako da sam se ovo proljeće odlučila za njih. Vjerujem da će ovoga... Imam dosta tih roskastih jaknica i torbica, tako da ću vjerojatno moći super iskombinirati, a i djeluje jako udobno, John je onak malo viši. Tako da vjerujem da ću ih super iskoristiti. Dobro. Zatim imamo drugu narudžbu Best Secreta, to je ova. Evo na redu je ovaj manji Best Secret paket. Kako neobično ime. Malgorzata je pakirala paket. Ovo tu je ova haljina. I to je sestrino. Znači roza, pastelno roza sa ivančicama, tratinčicama. Simpatična jako, baš je onak za proljeće. Prekrasna. Ima ovu mašnicu tu. I volančiće na rukavima. Ovo je S veličina. Zatim imamo suknja crna. Materijal koji se gužva strašno. Znači napeglat ću se. Ovo izgleda super. Ovo je L veličina. Ima ovak gumbiće i džepiće sa svake strane i to mi se baš svidlo. Evo tu da ih vidite. Znači radi se o takvoj crnoj i rozoj naravno. Mislim po ovu sezonu nema roza. Mislim da sam konačno došla na svoje jer stvarno obožavam roza. Evo je, baš je krasna, jako mi se sviđa, samo eto materijal je malo zeznuti.
To jednom sjednete negdje i to je to. Mislim da bi to trebalo biti pamuk. A, vegan. Uglavnom super izgledaju i jako mi se sviđaju. Idemo dalje. Kao što ste vidjeli, otvorili smo narudžbu iz Sinseja. Uzela sam opet roza, ovaj ko vestica kardigan. Svidjela mi se kombinacija bijele i roze, ali je prilično velik. Ne znam kako je to izgledalo kad ga obučem. A rukavi i nisu tak veliki. Bio je na akciji, mislim da 80 kuna. Tako da sam si ga uzela za roze patike i za bijele. Mislim da bi se dalo super kombinirati sa ovim bijelim detaljima. Ne pika, to mi je isto važno. Tako da sam si taj uzela. Zatim sam uzela donji veš. Ovo su neke gaće koje su za vježbanje. Imaju ovu gumu pojačanu gore, prilično je široka, kroj je ovak klasičan. Ne znam da li se vidi, ali onak full klasičan, ali imaju tu pojačanu gumu, pa možda malo bolje stisnu za neku užu odjeću, budemo vidjeli. Uglavnom, ovo je L veličina i bile su, po punoj cijeni su 24 kune, mislim da su bile na 17, nisam 100% sigurna. Osim toga uzela sam jedne ovakve hipster, ali na prvu mi se ne sviđa materijal. Isto su onak malo šire. Bez ovih rubova. Trebalo mi je bez rubova, ali nisam baš prezadovoljna materijalom. Budemo vidjeli kako bude izgledalo ispod toga što trebam obući. E sad, sljedeće je pidžama. Obožavam pidžame. Znači, ja bi da imam samo ormar pidžama. Ajme, kak su velike. L veličina. Opet roza. Imaju ovak čipkicu na kraju. Donji dio su te hlačice, koje vidim da mi budu velike, a uopće se bojim kakav je gornji dio. Gornji dio je ovak topić. Nema čipkicu nigdje, ima ovak simpatične naramenice sa ovim vezicama. Simpatično izgleda, malo je donji dio poveći, tak da, ali mislim da je bilo negdje oko 50 kuna, tak da, materijal klasika, spavači materijal, nije pamuk sigurno, di je etiketa. Normalno da ne piše. Uglavnom, za te novce, super. Ova čipkica baš lijepo izgleda. Evo. Jedino me muči što su malo veće te hlačice. Dole je možda bolje malo da je komotnije, budući da je ljetno. Zatim sam uzela jedan remen koji je bil 17 kuna. Na ovim sniženjima da ih se riješe. Šta su ga umotali? Koji ima ovako ovaj lančić. Uzela sam M veličinu. Nadam se da mi bude ok, ma trebao bi biti. Pa mislim da na neke hlače, možda full crne, da se ovo lijepo istakne. Za 17 kuna, odlično. E sad, uzela sam si jednu gumicu za kosu.
Budući da sam primijetila da mi je super spavati s ovim gumicama svilenima, ovo je jedna crna za po danu, ali je ogromna. Gledajte ovo kolika je. Mislim da je bila nekih 10 kuna. Ovo je pune cijene je 17. Ogromna je. Baš me interesira kako bude to izgledalo. Ali kosa mi je oduševljena s ovakvim gumicama. Puno manje kose sam izgubila, tako da preporučam svakome ko nije isprobao te gumice. Možete si ih i doma sašiti. Ako imate viška materijala i mašinu, uštedite si novac, vrijeme nećete, ali ćete bar imati svoje. E sad, ovakve kakve sam uzela tamnije za džim, uzela sam i ove malo svjetlije. Stvarno mi se sviđa ova guma. Evo, ako vas interesira, možete ih potražiti, to je ova kolekcija. I puna cijena 24 kune, odlično. Malo jesu ovi rubovi deblji, ali ova guma je stvarno super. U stvari ispadnu kao neki dnevni steznik, svakodnevni steznik. E sad, ovo mi je podloga za novi radni stol. Ne znam da li ćete moći vidjeti, ali vidi se, roza je sa bijelim točkicama. Bila je 14 kuna 90 i budući da stvari za novu radnu sobu kupujem u nijansama sivo, rozo, bijelo, ovo mi se super uklapa i nisam htjela ostati bez nje, tako da dosta je čvrsta, tako da sam ju uzela pa nek stoji. Kad smo već kod radne sobe, u stvari narudžba zbog koje sam naručivala ovo su zavjese. Nikad nisam uzimala zavjese iz Sinseja i ovo mi je prvi put da sam išla nešto tako od njih naručivat. Na prvu moram reći da sam jako zadovoljna. Radi se o ovim roznim zavjesama baršunastim. Kako su mekane. I boja je, vidim da je na kameri dosta roza, ali onak je malo više zagasi, da nije baš full roza. I jako sam zadovoljna. Uzela sam dvije zavjese. Bile su po 84 kune 90. Tako da, odlična cijena. Ne znam, nisam nigdje vidjela te roze baršunaste i baš su mi se uklopile onak kako planiram i baš sam jako zadovoljna. Idemo dalje. Dalje prelazimo trenutno malo na kozmetiku. Stavit ću si ovdje da mi bude lakše. Radi se o Oriflame paketu. Naručila sam nam za kuću ove kutice, to su one male sa poklopcem prozirne, za štapiće za uši i za blazinice. 4 komada sam nam uzela, bile su po 11 kuna, tako da mi je to bila super cijena. Zatim uzela sam si svoj najdraži puder, 2 komada u zalihu. Radi se o Giordani Gold Liquid Silk. On ima zaštitni faktor 12 i to mi je najdraži puder. To je onaj puder na kapaljku, ako ste ga ikad vidjeli. Prekriva mi sve kaj mi treba prekriti i jako sam zadovoljna s njim, tako da 2 u zalihu. Ovo sredstvo za čišćenje ruku, to je s dezinfekcijom, je super za auto. Tako da nam je bilo pri kraju u autu i uzela sam ga, ne smrdi jako i praktično mi je na pumpicu, oko 20 kuna je. Sad, uzela sam ove kremice med i mlijeko, to su Matine najdraže za ruke, tako da sam to uzela. Ovo je gel za tuširanje koji ja volim za ljeto i sad ga je bilo na akciji u velikom pakiranju. Ovo je dinja i kokosova voda, tako da to mi je odličan miris za ljeto i obožavam ga. Tako da sam si ga kupila, mislim da je bilo pola litre, oko 30 kuna. Ovo mi je bio proizvod za dostavu, ne znam da li ste ikad naručivali s Oriflame-a. Ako želite možete se registrirati preko linka koji vam je ispod prvi u opisu videa i dobit ćete još 20% popusta na sve
proizvode. Uglavnom ne morate platiti cijelu dostavu, recimo ja svoj paket preuzimam na Tisku i poštarina je, ja mislim, nekih 19 kuna i onda vam ponude opciju, ako ne želite platiti dostavu, možete recimo kupiti, u stvari dostava je 15 ili 14 kuna, a proizvod možete kupiti za 19, tako da u stvari praktički dobijete za 4-5 kuna gel za tuširanje, svaki mjesec se mijenja, tako da eto, a ovaj mi je super, sa lavandom je, ja ju volim i trenutno ga koristim, tako da mi je super. Ovo je jedna kremica Mati za na poslu da ima. Gel za intimno pranje, to isto koristim samo njihov. Uzela sam ovaj dezić jedan. Uzela sam si dvije pincete jer su bile povoljne, a to uvijek izgubim. Zatim, ovo je četkica i olovka za obrve. Samo da otvorim, da vam pokažem. To će mi biti za putovanja, da ne moram nositi s jedne strane je olovka koja je ovako oblika malo trokutasto i da se baš onak lijepe crte s njom izvući kod dlačice, a s druge strane imate aplikator koji je punjen bojom ko spužvica za popuniti ostatak obrva i to mi je odlično. Ima samo blond i brown. Uzela sam brown, nadam se da mi ne bude presvjetlo, presmeđe jer sam malo tamnija pa to tako onda ispadne. Ovo su neki testerčići. Za novu njegu lica. Zatim sam uzela, volim vruća ulja za kosu, njihova su mi najbolja. Stavim u vodu vruću i nanosim na kosu i ostavim da mi to stoji, ovisi kak imam vremena u danu i nakon toga operem kosu i to mi je odlično. Bili su, kak divno miriši na ljeto, bili su po nekih 8 kuna, tako da mi je to trenutno bilo isplativo. Sad, ovo su naočale koje sam dobila na poklon. Svi koji naruče u 4. mjesecu za minimalno 200 kuna dobe sunčane naočale. Ova kutica je prekrasna. Evo naočale. Imate i ovu zaštitnu futrolicu. Da vidimo kako to izgleda. Moram priznat da su ok, dosta su čvrste i dosta su velike, onak prilično ravne, nisu loše. Uglavnom, ako naručite za 200 kuna dobijete ih besplatno. Jedna u zalihu, super. Uvijek u autu negdje zaboravim ili po torbicama i slično. Tako da će ovo biti super. Idemo dalje. Ok, sljedeće nam je online ljekarna. U stvari se radi o ljekarni Salus. Dobili smo za isprobat magnezij citrat. Hvala lijepa. Zatim da vidimo šta smo naručili. Naručili smo Jasenka Hair Booster. On mi je bio super. Znači u 20 dana koliko sam popila prvu dozu, ja sam stvarno imala mladu kosu, pogotovo se vidjelo tu ovak ovi mali. To je, ja mislim, još od onda. Sad ih moram sakriti. Uglavnom, ovo mi je najprije pokazalo rezultate, zato sam ih opet uzela. Tako da je to to. Zatim, ovako su mi spakirali sve zajedno. Jedni vitamini su Olgarovi. Nisu za mene, za nekog drugog su. Uglavnom, ne da se otvori. I da vidimo još što tu imamo. Uzela sam si jedan
Marimer za nos. Kao što znate, ja uvijek imam problema s sinusima i trenutno možete čuti da imam problema sa sinusima i to se uvijek čuje. Koliko god se ja inhalirala, ako zaboravim na to dan, dva, tri, opet imam problem. Tako da sam sad isprobala ovo, uzela sam to, pa da vidimo da li ima kakvog učinka. E sad, ovo sam uzela za tatu, ovo je sprej protiv krpelja. Znači, do 6 sati zaštite je, budući da su oni u nekom gljivarskom društvu, mama i tata, i često su po šumama, ne bi mi bilo baš drago da imamo probleme s krpeljima, pa sam im ovo uzela, bilo je na akciji, čekajte da pogledam, 45 kuna. Bio Vitalis, mislim da je super cijena za tak nešto, a i mi ćemo vjerojatno više po šumama, pa ću posuditi od njih. I uzela sam još jedne vitamine, ovo su vitamini koje koristi moj tata, tako da mu ja nabavljam, jednostavnije mu je Immunosal Senior. I hvala tetama iz Salusa na testerčićima, odlično. Baš me razvesele. Mislim, onak, koliko vas se veseli tim testerčićima. Uriage, Vichy, La Roche-Posay, odlično. Cool. Orbico Beauty, uglavnom jedna stranica naša koja ima snižene kozmetičke artikle, pa da vidimo što smo naručili. Ajmo jedan unboxing, dugo nismo. Dobili smo testere, Calvin Klein i The One i Euphoria, lijepo. Račun. Evo za početak, moji najdraži kistovi, EcoTools. Ovo je set za oči, za sjenila. Uglavnom, ovo je fora kutijica, vidim da se da slagati po različitim modulima. Uglavnom, baš ono što mi je trebalo, znači sve, 100% su vegan, testirani, obožavam njihove kistove, oni su od bambusa. Tako da sam uzela njih, cijenu prije i cijenu poslije, budući da je to outlet stavljamo tu, tako da bacite oko. Ovo je isto EcoTools iz tog seta, radi se o kistovima za tekući puder, to je tekuću kozmetiku, kremasta rumenila i slično, bronzere, s tim da dobivate i kuticu u kojoj možete miješati te proizvode. Također je iz onog istog seta koji se može slagati. Uglavnom, ovo mi se čini bockalica da bi bila dobra meni za tekući puder, a ovaj drugi kist možda za korektor. Osim toga, još jedan EcoTools kistić ili kist, zašto je ovaj u foliji. Otvoriti. Evo ga, radi se o ovom kistu. On je za rumenilo i bio je jako povoljan. Tako da je bilo totalno suludo ne uzeti ga, jer nemam njihov kist, ja mislim za rumenilo, nisam sigurna, ali mislim da ga nemam. E sad, ovdje zamotan je jedan maslac za tijelo, Burt's Bee, to jest Bees. Neću ga sad otvarati da si ne remetim rok, tu vam je cijena, također bacite oko. Ovo je poklon, nećemo vam pokazati.
i mislim da je ovo isto poklon. A ovo sam uzela sebi. Tangle Teezer je jedna stvar koja je meni za moju kosu odlična. Samo da je ovo odložim, da ne držim tu kutiju. Uglavnom, imam nekih 5 ili 6 otvorenih Tangle Teezera koje koristim. Onak, jedan mi je na stoliću za šminkanje, jedan mi je u spavačoj sobi, jedan mi je u kupaonici, jednog držim u putnoj, uglavnom. I sad, uvijek kad spremam tu putnu, da li je četka unutra, nije, i kontroliram. I sad sam vidjela ovaj travel size, mali je, i stati će mi taman u onu moju putnu crnu za kozmetiku, za putovanja. Tako da će to biti tam i ostati tam, da ja ne moram to tražiti kad ja idem spremat kozmetiku, da li je to tam ili nije, znači to ostaje tam i to je to. Probala sam i one četke, to jest imam četku onu olivijinu, ali jako me čupa. Ove četke su mi super, iako ponekad imam problema s elektricitetom, ali ona od prirodne dlake olivijina, to mene toliko čupa i toliko mi je kose već iščupalo. Ne znam, vjerojatno imam totalno drugačiju kosu, većina je zadovoljna s njezinim četkama, ali eto, kod mene nažalost ne pali. To je bio unboxing ovog Orbico Beauty paketa. Još da vidimo što smo uzeli u Primarku. Nisam baš bila oduševljena nekom ponudom, nisam našla neke lijepe stvari previše. Uzela sam si jednu tuniku za plažu, ona je ovak prozirna, ima rupice. Uzela sam si, mislim da je XL veličina, zato jer ja to volim jako komotno. Nema mi gorega kad onak sva slana moram staviti neke na sebe i to me onak sve smeta, tako da sam si uzela veličinu više, u crnoj boji. Pa budemo vidjeli kako bude izgledalo. Zatim sam našla u pastelno rozoj breskvastoj, samo da vidim da ja to otpetljam. Ovo je jedan topić. Onak, lagani, za pod vestu ili za pod majicu. Bio je snižen na 3 eura, tako da mi je onak super cijena bila. Uzela sam si jedne malo veće čarape. Uzela sam si jedne stopalice. Ove stopalice njihove jako volim zato jer su jako prozračne. Evo da vam pokažem. Znači full onak se vidi koža i 5 para je za 4 eura, to mi je super cijena. I sad, bila sam jako razočarana jer na ženskom odjelu nisam našla ništa. Uzela sam si na muškom odjelu duksu u onak malo komotnijoj veličini, ovo je muški M, tako da će mi biti onak komotna, roza, obična, s kapuljačom i sa ovim, kak je velim, tobolcem za ruke. I ona je bila, mislim, 10 eura, ako se dobro sjećam. Da, 10 eura. Tako da je onak shopping u Primarku bio jako slab. Uzela sam 2-3 stvari za kuću, to ćete vidjeti u našem kvadratu. Onak, baš je bilo nekako otužno. Evo je. Uglavnom, furlu imam već jednu, ali smeđe boje. I trebala sam torbu koja mi je više elegantno poslovna za neke sastanke, poslovni ručak, večeru i slično. A nisu mi se baš sviđale torbe koje imam. Tako da sam htjela uzeti neku malo bolju torbu. I jedva sam ju našla u Italiji u Noventa di Piave Designer Outletu. Evo je. Već sam ju nosila na sajam u Celje.
Radi se o ovoj furli, to je model Minerva S veličine, ima džepić iza, unutra ima džepić jedan manji i jedan veći s prednje strane, iza ima džepić sa cifom. Jedina njezina mana je ta da je ona za nosit u ruci ili staviti na ruku ili staviti na rame, ali ja sam mala, tako da mi uvijek ovaj remenčić nije dosta probušen, moram to dati probušiti da mi paše na rame, jer mi je ovako totalno do boka padne i izgleda totalno bez veze. I ove ručkice su dosta krute, tako da ih je onak bez veze tak staviti, onak crossbody nositi nije baš za svakodnevno onak otići na kavu, bar ja tak ne mogu nositi, možda nekome je. Ako nekog interesira cijena, ona je bila 300 i nešto eura i bila je snižena na 120 i nešto. Sad će neko reći skupa torba, ali ovo je torba koja će meni trajati godinama i neću nositi svakodnevno, to je torba koja će meni potrajati stvarno jako dugo. Imam crnu torbu, mogu ju kombinirati na sve. Nisam kupila pastelnu rozu kako svi sad kupuju, to ću kupiti nekako jeftiniju za neke manje novce jer je sezona pastelnih boja, pa možda je dobro imati neku pastelnu, ali ja ju neću kupiti sigurno za te novce, nego ću kupiti neku klasiku koja će mi trajati prilično dugo. Tako da evo ga, možete mi pisati što vam se svidjelo, što vam se nije svidjelo, da li bi kupili ovakvu torbu ili ne bi, da li bi dali te novce za nju ili ne bi. Gledamo se u sljedećem videu i hvala vam na gledanju, stisnite mi lajkić, pretplatite se ako niste i bye!